Illum mal-35,000 tifel u tifla użaw is-servizz ta' trasport bla ħlas minn u lejn l-iskejjel. Claudio Spitieri, uffiċjal qoli fit-tmexxija ta' Transport Malta, stqar li għall-awtorità is-sigurtà fit-toroq u fil-vetturi hi dejjem ta' priorità, iżda tara fi responsabilità kbira li hemm f'dan is-servizz li jġorr ammont ta' tfal flimkien fl-istess karozza minibus jew coach. Għamela ċara li l-vetturi kollha li jintużaw f'dawn il-vjaġġi, inkluż il-coaches, huma obbligati bil-liġi li jkollhom seats mamra bis-seat belt u li jintlibsu. Jekk ikun hemm għal xi raġuni seat illi m'għandux is-seat belt, dak is-seat ma jistax jintuża. Jiġifieri aħna nagħmluha ċara anke għas-sigurtà tal-istudenti illi il-vettura li tkun dawn is-seat belts u li kull student li jtella irid ikun jilbes dan it-tip ta' seat belt għal-sigurtà tiegħu. Żied jgħid li minħabba t-tifsira tat-toroq u fuq li ma naħa insuqu il-vetturi huma obbligati jkollhom il-bibien minn fejn jitilgħu jinżlu l-istudenti fuq in-naħa tax-xelluk. Is-Sur Spitieri spjega li fit-tluq u l-inżul tal-istudenti ix-xufier irid jixel il-hazard lights biex jindika lil vetturi oħra għaliex qiegħed jieqaf. Obbligi oħra maħsuba biex titħares is-sigurtà tat-tfal huma li dawn il-vetturi ikollhom sinjali fuq quddiem u wara li jindikaw li qegħdin jintużaw biex iġorru studenti tal-iskola. Dawn il-vetturi jridu jagħmlu l-VRT kull sena. Aħna minn naħta nforzar naraw li l-vetturi li qed iġorru daw it-tip ta' studenti ikollhom l-apparat meħtieġ fosthom li jkollhom fire extinguisher abbord, fosthom naraw li jkollhom anke a basic first aid kit abbord, naraw li jkollhom anke security hammer f'każ li jkun hemm inċident jew b'neċessità bżonn ta' xi emerġenza li joħorġu mill-vettura u anke jkollhom warning triangle li f'każ li l-vettura tieqaf ikun jista' jinforma lill-vetturi li jkunu ġejjin illi l-vettura qiegħda fi stat diffiċli ma sax timxi. Biex isuqu dawn il-vetturi, ix-xufiera jeħtieġ li jkollhom kategorija partikulari tal-liċenzja li tirrifletti kemm jistgħu jġorru passiġġieri. Din tinkiseb wara li jissodisfaw għatta kriterji bħal ħiliet fis-sewqan, kondotta nadifa u test mediku. Dawk b'din il-liċenzja tinħarġilhom tagg apposta minn Transport Malta li huma obbligati jġorruha magħhom. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni jitlob ukoll li x-xufiera f'dan is-servizz ikollhom ċertifikat li jissodisfa dak li tajt il-liġi għal protezzjoni tal-minuri.